أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hamdem şükür kira sama mare gospodare, stvoritelje e aračija, tarohavaya, e ku, e modlasu i simaškaral, stvoritelji e aračija saso postojini i stvoritelji kova ponajšužo obliko jaratini, a palo dova o pravo drumo u putini. Hamdem šučuri lečera, sova menje bareni ametija dingja, a je taru najbareni ametija so mukla, hemamenge dingjatano, odova so uputinjamen kodini islami mukla e tunka imani kwa maro kalbi. Hamdile kera ko svako je čukaripahem fadileti ko amen pestar dingja. A salavatim selami, Çalaci kamaruna bu peygamberi o Muhammedi aleyhissalatu vesselam. Desri familja, ehli beyti, esselam Allah o ashabija. Emsama mušakola katrudinen pe džiko jomul qiyameti ki praksa taneno Kur'ani emo suneti. Allahumma amin. Selamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Halalin khodin. Allah eseri zenea Resaya džiko pindu oftoto ajeti tari suratul al-Baqara koto Allah azza wa jalla kawakeri وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Hena Allah azza wa jalla kate emke dava kergam kuven ano akava than, kuven ano akava gav, kuven ano akaya diz, hem han saso kamangen akikapia ili ki porta telarde sherea kuven hem bakeren afiker. Pamen tumare haramia afika kera, esto prostina, au kolege so kerela shukar amelia delia kada panga pobute tarodoa. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. Hem kedava kergam kuven kwa kava gavili kwa kaya diz. Akvaita no samo panga yek taro ni'ametija blagodatija, pavo but ni'ametija blagodatija, kola već sinenen ko? Obeno Israelčani. Znači, je taro ni'ameti, taro hema kava palosao kula ni'ametija. Kuven ana kava than. Kuven ana kaya diz. Kila pučiba, savi tanju dia diz. Savoj tano kava than, ano kova o Allahi vakeri, ola te kuven. Taro savo grad ili gav, kerova pelafija no ko Allah ilenje naredili te kuven, i si ihtilafi, baš kako islamska alimija, različito mišljenje. Kad god pena ihtilafi, to znači u islamska alimija ulavdjona na neko isto mišljenje. Neko vakera gja, neko vakera gja. Pa je klendar vakerena, ako odnosini pe kada Allah ilenje naredili je bila وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ em kada lege vakerjam te kuven kwa kawa than, kwa kaya diz, kwa kawa gav, mislini pe kaj tamo kaya diz, a kaya gav, ano Misr, od ova gav ili diz kota ola veći kilesine. Je tamo mišljenje. Dujta penova na klodno sini pe košam. Trita vakerena, kaj ta ni remla. Butane mišljenja koja kaya temu. Butane mišljenja. Ama, amenove dikha o džumhur, to jest e većina o kobaru deo kotorta islamska linija su olava kerena. A olava kerena, kada Allah ikuma, وَيْكُنَّ دْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, kada amenenge vakerjam, te kuena na kava tana, na kaya diza, na kava gav, na kava odnosini pe
ко Бейтул Мактис, ани Палестина. Док не са учењакија, пенена јар на штитовел ко Бейтул Мактис, се ко ајетива кирика ѓар. Удхулу хазихил қарија. Хувен ко акава хан. Хазихи, тамо е показно заменица ке да си кавеа нешто е мануше се, сој тамо буд баше. Това си кидам сине. Хазихи, акава, кате. А те бивакери пе нешто сој дур, сари не вакера. Оква укури, тилike пеномат. Ти си учењаќа, значи била нарко, значи односи не ко Бейтул Мактис. Со ола си не е совакерија, ола и не е дуртаро Бейтул Мактис, не паше. Не паше ола, готовано Миср си не, паше зо еко Египат, па ке јанка е, ко бишу панш 30 километри, од теко кругола од ти не написим. Една која е тја вела, хадихил қарија, која кава там, акате. Од вас значи ни паше, а те односини песине, ко Бейтул Мактис ки Палестина би овела ке до тилке, окова окури. Се ова наси не паше ко Бейтул Мактис, него и не будур лата. А наштите лакери пе која кава там, него мора би овела на окова окури. Онда би односини пе пена ко Бейтул Мактис. А кога ќе ткерува пелафи, таро аспекти ки чип, шајте начел. Акала Хади, која кавагал, која кава хан, тамам, нашти овеле у Бейтул Мактис, тачно ги ради. Но меѓутоа, кога ти си ќе вер тумачива, а одвајтам, хемако ола си не будур, таро Бейтул Мактис, ола пире срцеа, пире калбеа си не буд паше е Бейтул Мактисе. Pa wakerdoitano hadihi lqarije kuakawa khan, kuakawa gavili diz, se bepea kai odoa gavili diz lenge pashe sine uzoku kalbi. Iako koja cha lenge sine dur, ama ko kalbi a sine lenge pashe. Na primer, amenge Saudia kamarea kaitani dur, ama kamare kalbi aitani emeka pashe. Pa kate ќе мога буд битна така. Си значи бито тумачи, бе јако ки језичко која ќе џајата од два аспектите ни ке тачно ја. Хади карија ова кава град, кој ано кава град. А од два град и не дур, нај не ги паше. Тамам која ќе си не дур, ама од два гави диз ленге ко калби паше си. Па те одредини петачно, кава тхан на нелотхо. Se bepea că na ne jasno dokazi bašakava. Pa čulo malušate keren na malušate. Učenjakija ičtihad. Ako kerla pelafita u Beitul Maktis, o kujbe ko Beitul Maktis, sar ja verčane vikini pe u Beitul Maktis. Kokava kerima? Kuc. Pa ako koji beano kuc sine, to jest ako akava lafi qarije odnosini pe ko kuc, onda akava događaj, de sinjape palo so o Musa na kela i dunja. Se o koji beano Beitul Maktis, na ove lako vreme dok si ne dživ do Musa ali Isra, nego palo le so romeri be de sinjape. Sjamen predaja hadisi ko Allah ki Buhari em ko Muslim tamo je Buhureyre kad mu apagal i krivo je peygamberi samo kerga i krivo je peygamberi ani bitka em va kerga mate avem paloman de trin manusha ma abdie ki bitka ki lufta trin manusha te pratinen ma paloman de te avem Manush ko aženingape, a na inele panda intimno kontakt mire hanuma. Manush ko avazdingjao ker, a maolena učargja. He manush ko aisile bakre ili deve stoka, a olajta ne hamne dorogende.
ca bianen. Acela trin manușa, mate avem manța. Agea, cum o pingambere sam, ca e kilo ecta o pingambere. Acum, e kilo ki bitka ca va pingamberi, hemalu angloalo doa tan, kovakti angloalo ikindia. Ili pa ko ikindia kovakti. Pela boringeape, margeape, au cam počmingeate perel. Pa la kergeae camese, tu che naredimo e mangeda. O Allah, doa kergea. Açal, stopirim, zaustavim, o cam gina claminaia ikindia. Po Allah i zaustavia, stopiringea o cam, Paula inquiria pra ninguém. A Paulo doa kuge ki diz pobedinge hemola osvoje, to jest oslobodije. Pa tega nike dinge oratno plen, ki je gomila, ki je kupa, a angune narodonge, nas si ne dozvolimo teren oratno plen, nego mora si ne teke demle koje tan, pa bijavele jag tari havajen bisao doa tharem. Să pe osvoinen che da bimarempe. Amno Allah che dinge orat no plen sau doa so osvoinge tari pobeda che dinge cu e cupa ama play jagna alite tarelo doa. Ema plaine dokazi kai si dalavera, kai si prevara. Pa va kerga cu a pejgamberi ona neka staro svako je pleme i fiso. Neka avel svako je te dălma prisega. Te almânge sogli. Avea aceea toasem, aia sogli, ca tiro plemena de la. Allah počmingete avem tarosvako e tiso, tarosvako e poreklo, poek manušem te den prisega a care pejgambere. Ama e chesta rolendar, o vas lesoro le pingea pe upralovase pejgambereso. Pau a chergeau pejgamberi până mașcartumende isi prevaram tia. Pange manušen tarodoa fiso, e marachez, znači, lengere vastaza le pingepe upralovase pejgamberesoro, e makerdo sine doa sorele tirane. Pagele, ange până ola, nešto sa šerotaru guruni, agar krupno baro je zlato. Pa odoa sorele, činge znači ki kupa, pa te konda ali jag, emo doa znači targa. Paulo so targa pe odoa, Paulo so targa pe sa jag targa, como peygamberi aleyhisselam, pa Allahi pinela, amenge dozvolinga, o plen ratno so svojina, džandoj amari slabost. A odvana si ne dozvolimo, angunena rodongi neli. Ema paitano jekta rokula panj bučak po peygamberi sam pomini, kaj ta ne dozvolimo amenge sa umeti u jednoj pejgambere sa, na hine doa dozvolimo angunena rodongi. Jekta rokula panj bučak ta noratno plen, ki bitka, ki lufta so osvojilipe, so astaripe, dozvolimo je doa telelpe. Za razlika ta angunena rod je na turmane teren, nego bi kedem ki je kupa, ne bi avele javtari havajem bi sa odovat harel. Dobro. Acum peygamberi so pomingam, kaj gerote borinite, de marelpe. Em cu cui beani diz, que dau cam le late perel, doa kergea Allah ese, pa Allah a chavgează o stavinghea o cam, se na claminghei kindia. Claminghei kindia, o Allah se ve pileste funaza o stavia o cam, pa cu beani diz o svojem oslobodijelo. Kava peygamberi sine o Iusha ibn Nun. Iusha ibn Nun, pe jargoitano so ine stalno, e Musa aleyhisselam, zajedno le apuntuinghea koga gele da neli te rodelo Musa che da i tilokea slučka te rodel mamuše koje doa so im destat po džango, ne? E slučka e hadirea a koga našal jako drumo o mačočuva pevo i agja. Dobro. Star god. O Iusha ibn Nun. Allah ko hadisi ko abeležinu Imam Ahmed ko piro musne da gja, da peygamberi alaihi salatu wasalam ker gja. Nika se tarumanuša o Allahina čavljana zaustavija o kan, osim penela baš o Iusha ibn Nun je kvakti dok na kugjan reko Bejtul Maktis. Jasno dokazi sarkam. A klasika vjernika.
Кај сао хадисија, кола керена лафи, кај Аллахи, ачавјајт зауставија окам, алијасе, те кланини киндија, та не знак почива. Со се веродостојно хадиси ки предаја авела, ника се таро мануша о Аллах на ачавја на стопирја окам, осим пуна башо Јуша ибн Нун. Се си предај, нели, шунгјам доста предај кај пуна пеек диро пейгамбер селам, за сукјале лале сојба, кјари асири чанджа. Нула хуѓао вакти тари киндија. Ама валија на мрдиња не били со, те наваздел е пейгамбера алейхиссалам. Па окам пело, заџијавише, на клао вакти тари киндија. Па ке до пейгамбери уштија, валија ваке гале се со десињапе, кај на кланиња и киндија се бе пејата рок сукјаки не си ричан, ево на мангјапи мрдини те вазделе таро сојба, окам пело, а они киндија на кланиња. Па демек, о пейгамбера сам дова керѓа, Валлахи окам те ирани, напалал пало брего, па валија те кълдини и киндија, па тек онда пале окам те заџини, тој есте пелел. Но меѓутим, акала предај, та не знак почива. Аллах и најшу кажано, когор тане Аллах, веродостојно, знак почивај тане. Бутане упитна, се бепеа кај ки предај о Аллахи, ника се таро мануша, окам на зауставија, осим вашо со Јуша ибн Нун. А ке би овел о Аллахи, те ирини окам напалал, прече би овел сине од овакви десини пе тирини пе окам сине пейгамбере алейхиссалам ко дивета ро Хендек, ки битка ко Хендек, пенџарди битка, ке да ханле сар канали, ке да не пенџардој таму тоа. А кате би овел кома пе пречите десини пе неголи тиринги од Сараева ки предаја башо Алија со сукјал пейгамбери ки леси личан. Кома пейгамбер сам ко дивета ро Хендек на кале стари киндија. На кај киндија, окам пело заџија. Па у пейгамбери киндија кланиња пало со окам пело. Сараева ки Бухари ки Муслим. Нема кера ја, доа кера ја. O Allahi te perel lengere kabırya, lengere mezarya, yaga su açhavgeamen puma, spreciamen te klanina, o maškalutno namazi. Mislim doi, kikin dia. Pa o rivayeti akula kerena lafi, tawira iba o kam napalal, sebepio Alija, na ne zorale. Na ne zorale. A duito, dokazi aminge hadisija, no ko pejgamber fala, nika se, pa je tamo jasno, nika se taro manuša o Allahi okam na zaustavija, osim prema bašo Јуша ибн Нун. Dobro, ti namen ke amari tema. Pa ne sami učenjaki, kate, kot Allah zna, udhulu hadihi l-qarje, kuven koja kaja diz, koja kava tan, ba kerena gehare. Kaj tamo akava tan, akaya diz eremla. Nego plana koja je tamo Urdun, nego plana koja je tamo o Misr, Egipat, nego plana uopšteno Filistin, baš i Palestina. Ama najispravno mišljenje, tamo mišljenje tamo džumhur, tamo baro didimik, tamo baro kotor, tamo islamska alimija, kaj akava odnosili pe ko Bejtul Maqdis. Ko Bejtul Maqdis. Ova kerjama, koja te singa pequena, ko atitaru Јуша ибн Нун. Најнадоа, ko atitaru Musa te gani, ke do sviga ko Bejtul Maqdis na kraj dunja. Nego Јуша ибн Нун, znači, ke dinga manушени, ke go kimbika, čak pa kerja, trinđene materne mamca. Manuš koja ženi jape najmele panda intimno kontakt. Manuš koja okerva s dinjana u čarjale, krovo panda na čiga. E manuš koja je sile stoka, ali se mi do gete kabijani. Ola matan talo mande, kodi ko saute, kolingere potrebe. Aruma pe gele, alean diz, kuđao vakti kindija, ko kamila te pere, ola marena pe, pa je ja, kero mama fe kamija. Tu ke naredima, pa ili mangi naredima, su naredima.
Тоа на Бејтул Макдис да освоили, да ослободили. Добро. Pa nastavimo Allah azza wa jalla dalje. Fakulu minha haythu shi'tum ragadan. Han sobot ka mangen, hem kobor ka mangen. Pa naredimo hinelen tehan, tari pu ano koja kao velen but hajbe. A sarte no velen but hajbe, kedaj tani pu bereketini. Jara vela. Kedo Allah je objasnio kja procedura. سبحان الذي سلام مونيكو وقواتارو حرام أنو بيت المقدس بيرلوغو نلي أني يديو إلى كابو كيراجا حوله ما حوله وساسو سيترو ياو بيت المقدس بركتيمو quando lei se aveva portano docas dal muslim peko بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم ما han gozo mangena so doita no tanso berekletimo. Pa naredimo i nenemi, znači tehan. A palodovo, wallahi naredini pa ne buti. Wadkhulul babe sujada. Ako porteri ki kapija udara, ta udia diz, ta uruakav, te narde šerea kuven andrepenam. Udarano kola i nenem gevakerdote kuven ana kerdei kinena pe babu hitta hem akava udara kaya porta dobina akava ana palodafi kole asinelen genaredimo andrete kuren palisa eva kerena kaitana akava udara kokolo wallahi lenge naredia wadkhulul babe hem kuven ko udara ki porta ma kalaitan udara prema lokola sine clanine o Musa e Benu Israile. Udara prema lokola o Musa clanini kas e Benu Israile. Gdje ti sajvan kene? Sargod bitno je tano, te kuven ko udara e dizjake, hem te vakeren so hitta, hem te kuven suđeden, te vakeren hitta, afiker suđeden ki smisla kad te vela suđeden amana na mislim pe sejdaya romanu ști ko sejdaya de pero ki sejdaya ne detekuje nego mislim pe telarde šere to este kuen skrušeno hem ponizno ademo pe ilabera selam ke da oslobodine Meka quando bor bud skrušeno kruvja hem ponizno ani Meka kad je desi brada, okosto si upravo hajvani od vasabi kinipe u sedlo, Samari, brada desi takinja puno do Samari. To su ponizno, znači, Andreani, ani Meka hudja. Ali lenge naredimo, uzao su kako je, znači, koja kala udara, te koje doje bučenca. Te vakeren hitta, te koje suđeda. وَقُلُوا حِطَّةٌ كُمُ اللَّهُ Hem bakeren hitta su značini oprostin jarab. Afija mengeker. To jest roden oprost. Ko muslimi sijek predaje kao Resul sama kergagja. Vakerdo sine e Benu Israile se te kuente larde šerea. Hem te vakeren hitta. To ve linge oprostimo. Lingere haramne. Ama puna Allah, akva Allah fi hitta meningele puna hem ola na kuge telarde šerea sa susine naredimo, nego puna kuge a ola beşindoj kipur. Ko pire bula beşindoj agar kuge hem kotante vakeren hitta ola vakerge hinta širge nun. Umesto hitta Rabbi oprostin ola vakerge hinta znači pšenica, dživ, kao gepeski. Allah buna kuen suđeden, telar de šerea, ponizno, skrušeno, ola beşindoj kompulahen, gurinena pe anglal. Vakeren hitta, ola vakerena so, hinta.
Va keren afi, ora kerena pšenica, džir. Meninghe o lafi. Avno pejgamber sam pa meninghe o lafi e muameli. E o lafi e modelo meninghe. O lafi mesto hinta. O delo su alanghe telarde şerea amelia yarte kuven, o la pugaver çane. O pejgamber ya naibare muke sinelen akale narodone. Naibare muke sinelen e benu Israile. Pa sebep yakava ule kaznimetar Allah. Ve Allah azze ve celle fe enzelna aleyhim riczen mines sema. Pa men muklamu pravolende kazna azabi kva ricis. A kereno islamska alimija a kva Allah ki ricis u stvari značini kaj tanudije epidemija. Epidemija mukli sinu prolende tarulate mule e tavarde hiljade manuša. Samo se kaže kva su kjogjeteski. Hemeleko majtapi ki hajgara meninge hemo ameli e butio delo a hem olafi. Najbari kazna vašeg narodu i tano Wallahi korole lengoru kalbi tekerem. A on si nodola. Kozum niameti amen samo džiakana pominjam so sa leno Allahi dinga. Dinganen bučaklo manuško genetika dikela. Kergan keda lutoviki pustinja. So sa Allahi dinganen taro šukaripa. Dinganen oblaku pra lengoro šero. So kerganen nek izred pustinja lado taro kam taro barota tipa taro žego. Wallahi svako sabahi taze kolahu lavganen so pominjam prepelice je taro vrsta najukosna čirikla. Ošeja dalengere. Ošeja uprolendo Allahi dinga nikate na ruminempe. O maksimi sar bi bayron ošeja bi bayronu prineste. Buča cenete seri subhanallah. Niameti agita isa. Ama. Ne pobari gazna nego li keda o Allah içerila o kalbi korolun teovel, a naštite razlikuino manuš o čačutno drumo taro dalaleti, to je stalizavila. Nažalost, agjaru manuš te živin. A su najgore, to velu bedimo kaj odeva ovso kerela i tano čačipa. Istina pravo drumo. I onda ne solo životo ovela dugačko. A obaš odova dugačko živi ba, će ova lošna mučava. Pa je tamo musibet. Znači tu si janko lošni pa, ki zabuda, podalaleti. Ema jar živineja, ama su najgore tiretik nego džami sineja su stvari tu nam, ko čači prodrum. Pa je tamo problem. Ema pa je tani najgora vrsta taro manuša. Staro ker jo pejgamber je sam. Najgora manuša, tano kola su živinena, budbeša, a kerena lošna mučava. Subhanallah. On su isilen baro životno veku, isilen vremete periodu harami. Ošte na kergalo prvo puti o harami sarvalano, ti to puti ke ka ponovili ka kerele ko kvalitetno. Dva kejtani vrsta, najgore taro manuša. Ko kraja kaleka završina, kad ti sjami nek propis pahandela preko kvajeti, i това е кучива, дали дозволимо имануше се теменини, например, о хадиси, те преносиле колесово смисло таро значај, а нас арсоджава тачно оригинал лесово текст. Усакате нели ава дјаре, од бену Исраелчања менинге, олафи, место хилта хинта. A tare si panela pe gușul propis, dali dozvolimo amenge amen, de menina, te navakera originalno tekst saravela, na primjer, taro hadisi, dali dovoljno te penal vlade te vakerale ko amaronači. Baro potom taro islamska linija, vakerena kaj šaj ama, označaj hadisesoru, te poklopini pe odolea saravela ko original tekst. Šajo hadisa kerele ko tironači, ali
o smisao, o cilj tal original e hadisesoro, tal teksti, to je listo. Se poklopini pe odolje. Bizo nešto te menili pe. Bizo nešto te skratili pe. Znači, ni skrativa, ni dodajmo. Objasnenea ti relafijencar, nađane originalno teksta v hadisi sarđala, tamam, ne problemi, objasni go ti rolači, ali je smisao je hadisesoro mora tačko, car ko originalno teksti taro hadisi. Dokaze baše koja si moja Allah taro kata deka je vategapna resnu bude ashaben so prenosije o hadisija različito izrazenca, različito izraz, ama o smisao, o cilj tamo ilika. Koja je nekakva verzija, koja je nekakva verzija, kakva je verzija, ama o cilj nekoro i tamo sa isto, ništa radi menimo, ni dodajemo, ni oduzmimo. Pa je tamo bud bitno ima katika za ošinaka, lja. A me neko romaj svih baro problema. So amen bud putija, dal taro biđan di pa, a me vevinava kaj taro biđan di pa, bud putija džana hariti izmislina, te dodajna, te čivaso na džan. Sarko hadisija, Allah im tarakida, sarko ajeti. Nek putila ne pohari opasno. Ko hadisija da problem. Ko hovavi upravo pejgamberi, vam ekspremini, korkori, pese, fan, ko dženem. Pa to ono musi biti. Ajeti amate kerala, to sam puti abdea minšu na tamo mare Roma. Pa čardao Allah je gera. To ajeti nigde ko Kur'ani na poslu. Pa to musi biti da tu izmislila nešto, su najgore handeja tukaj o Allah ima kerga Allah. Ili pa i sam je navio verzija, dok kera Allah fi nešto, ne o Allah ima čerda ja. Svami bre, balani ajeti baš da uđe. Znači, koja je to ono problem? Ove se puma pe, ko bud vačeri, bud grešini. Ali kerga Allah fi, čiv, ojta mi problem. Jektaro amelija, ando derijataro trupi manušete, najbolj sprigare manušeti jage dženeme siri, si je čiv. Samo morate paziti, pogotovo kada pelafi, taro propisja, taro Kur'ani, taro hadisi, taro šerijati, bilo su to nađanja čuti. Ne sad ovako Kur'ani, ako nešto nađanje, učenu koji su džane, te nabi so grešeni. Jer na nije isto stavane, kad te da te halovamena, Uthala katirina, pa dobro je manušena grešina, a gdje je najbari manija grešina. Ovo je već sad grešina čena u glavu. Na ne sumnjamo da. Ali na ne isto, da haluvan sunen, ko ne stave bučake na pogrešini manuškova alimi, džamdo, učenjaku, je mehem tu. Na ne dva isto. Manuš alimi ke da grešini, istine nagrada. Mehem tu ke grešina je samim gunaja. Pa je tani razlika, bari znači te razuminam. Reso manuš tuma pe pohajrite kelopteske strujaja, eme strujate kuvel, nego te kelopteske dineja na eve džamdi patavidova. I taro ne, maškar po bari dunaja ferela, o manuš te kerel lafi taro dini, pogotovo taro propisja, soje halali, soje harami, a te novele džamdi patavidova. Maškar po bare harami ako ferela. Se araketu ne taro dova, ke nešto nađanena, masigaren, sabari keren, roden, pučen, en pošukar kanatja. Pokra Allah je kao menate del hajri tavakala halke, Allah je ženito po rahmeti, bereketi, mangi masloda razija, o harami amare tortosini, kodini te zoja kerem, amari imani te varijari. Ove sam steko sabori, fatin šalahu ta'ala pračova, hađijama amerku ko, Allah je se zenija ka nastavina, wa ahiru davana, alhamdulillahi, rabbil alamin.